Izvući startne brojeve, napraviti još jednu pauzu kraću i onda idemo na veliko finale kaskaša. Čekamo rezultat za mjeseca. Koga ljubi Đurđić. Radići ostaju prvi, to nema dileme. Ali ćemo saznati ko će biti drugi i treći. Biraj na molu pjesku. Ovim mora biti koloniju. Voze, da je publika zadovoljna, Mešić unutra,
Brate, Bosan! Hod! Čuva brane, bola! Kada bi ti ugodio kada se radi tako šta? Da ne bude samo tako. Sule! Daj bio! Hvala je radi. Držite fiću, trebate mu sada ljudi u ovoj strani. Sve puno bolje bude kod Kajasima. Znam. Ja sam otvorio termostat.